Let us receive the first aspirant for the 2025-2026 general election, Mr. Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa. Echinchijaho bwanyuma y'akakiiko ka Electoral Commission kuhamya ku President Museveni kuhamibwa nkara akwatire NRM bendera kwesimba nka President omu karuru k'2026. Sande Godfrey or NRM Publicity Secretary wa Hoima West Division hamwe na Idi Magezi or Councillor wa Hoima East Division yahamisiriza ku President ashame kuteka mani omukutungura itendekero lya Bunyoro Public University hamwe na nokukora hanguto hamwe na kutungura ebizimbe ebiri omwanya ogwo yamara kugarraho nka President. So tukwende kisanja kine bitu bihinduke mu tulole nti ebyenyigisa kutira hamani ebyo bemezi ebyo obujanjabi babitiraha amani emibaze mu bwale eriyo buli kintu kyona kiriyo obutukutulanga hano Hoima tukulola ebyombiko bikombekebwa ebintu bingi bikukorwa baitu kwetaga ebintu bingu bikakorwa ne bikwetagisamu niko bikoleki niko bibe nkisanja kino ebintu ebikoleyibwe mu government yenu ya NRM bali bintu bingi muno empinduka nyingi in terms of development ziziro ma districts gona okulaga kula ine hata amazire kuombeka infrastructure hatagalukira households. Sande yashaba akakiiko ka Electoral Commission na nabe byo kwerinda koreka emico mirungi ahabanda besimbire amukuru w'ihanga nko kubakoraho babantu bahamya President Museveni. Itebe bino baba nominated nabo mbatweetinge kakyalire ngisize muhorekeze nuko tugene mu bintu byo fuzi bino hariho emigute ingana ingayine buli muntu bamuho mwanya bokusaba akaruru asobole kuhereza manifesto ye omubusinge. Robert Msimo NRM Publicity Secretary wa Hoima East Division yagirango no bahamya ko President Yoweri Kaguta Museveni azagumizamu ari kutwara Uganda misho amugyentunguka. Ndiga NRM this time round galoga ingi okusingaho enyuma and this time round kunihira kusinga with 70% atali 52% because for the last time tafuna 52%. This time round tugenda kubana na mani ebyo kiriaho Kasimu Asimwe omutuze wa Hoima City nagirango etashemerire n'engeri Electoral Commission iriyo nehamya abesimbireho ahabwa mukuru w'ihanga so kuba eibara lyayo liri lungi kyonke bikolwa bya bitali birungi naye yenyini te yetengereire ebibagamba ekole tebikora iyo yenyini omuntu wena kwesimba akikarukibwa president kobe president ujja kwesimba oli suppose kwanza kulekule ntebo yo bwa president ogikwaso omuntu ondi hatunyumu abankura benaremba kujaguza president ayahandikize akalekuliraho dihi yashaba president kutekaho abantu abandi omyanya empango eya government basi byakagaba tukwetaga babe n'obusobozi nayo tukwetaga abasajja abanyoro hano bagende bajoininge police tubula nti abana baitu balina rank sezikwa okukana ekyo kyakabiri ekinkura nyegomba mu government egaruka amakuru agashagwa Gad asaba omuli Hoima. The Electoral Commission that the entire electoral process be conducted in a manner that is civil, respectful, tolerant of